Haka jing Rakhe ke Sngi Laitlui ke Bahinyo Puprau Menteri Rang Pak Kejelau Conrad ke Sangma haba a jing krench ke pat ba ulong mengidai ban burom ya kinong ye Laitlui keri bakentop ye umat Gandhi Irat Singh ukiang nangba bat upatugan Sangma haba pai ke Jingkiew rasong Kejela na ruus nam 8,000 khat pra ulak kedau ba ke jing pentre kam ya ke mission 10 kalong ban Jingkiew ya Kejela Megalaya ban poi ha ka thop top performing state hapo ke posnem haba banjur ya ke Jingangnud na ke Bynta ke Jela haswa usnam 8,000 Laipuar bala ai mensiam da ke jing tngu jong menteri rang ba do keri Halor ke Viksit Bharat ukwa ba ke Viksit Megalaya kan poish ka yok ka kot ka $20 billion haswa usnam 8,000 sau punyo ha ke lingko Rakhe ya ke jing yok Jela pura ke ba nyo pisan. Occasions like this offer us a chance to reflect on the achievements of the past and renew our resolve for the future.